neza neza bitashe ku bayobozi abakunzi ba APR ndetse n'abakinyi. Amateka aranditswe hano muri Afurika, amateka aranditswe hano mu Rwanda. APR ni ikipe ya mbere, ibyo Njangwane yirirwa avuga APR ni iya mbere. Karabu Giant, APR dufite amakuru aremereye, dufite dosiye ziremereye cyane. Niba uzi neza ko ukunda APR, nyandikira muri comment ati APR hejuru. Niba uzi neza ko ukunda APR by'ukuri, ikuba ku maraso utari igihuha, uzi neza ko uyikunda bya nyabyo, kanda subscribe. Utari ukane subscribe, ndamufata nk'umwanzi wa APR. Nta nubwo araba yifuza ko APR yagera mu matsinda. Ubundi ngi gusaba kino kintu ngakubwira ngo ni inkuru nziza muri APR. Uko byagenda kose uhita wumva ko APR tuyiri inyuma. Rero bibaye byiza uhita ukana subscribe, tutaragira n'ikindi tuvuga. Wakabaye uhita ukana subscribe, ubundi andi makuru yose akakugeraho wamaze ukana subscribe ndetse no kunzogera. Urwo ni rwo rukundo rwonyine ushobora gukunda ikipe yawe APR. Aho uzabona hose bavuga APR ukavuda kanze subscribe, uzi neza kuyikunda, uzi neza kuyifana, aho ngaho uzabura igihuha. Ariko aho uzanyura hose bayivuga, uzaba kandi subscribe ubundi utuze. Burya iyo umuntu avuga ikintu egarika APR hejuru, nawe mbwira ngo APR hejuru, harakabaho APR muri make. Rero amakuru ari muri Nyamukandagira ni amakuru aremereye cyane. Ntabwo turi buze kuvuga kuri transfer cyane, nubwo nazo turi buze kuzivugaho. Ahubwo icyo turi buze kuvuga nonaha, APR yiyubatse neza, yiyubatse mu buhe buryo? Ese kubera iki dosiye z'abakinyi zamaze gusinwa ariko zikaba zitaratangazwa, amafoto akaba yarafashwe ariko bikaba bitaratangazwa? Icyo ni kimwe, iyo si inkuru. APR rero byakomeye muri ubu buryo. APR ifite amahitamo abiri. CAF irabwira APR ati muzakina CAF Confederation Cup cyangwa muzakina CAF Champions League. Wumva amahitamo ya APR. APR rero imitima nayo yabaye ibi. CAF Confederation Cup irakinika, iyo ni APR. Champions League turayirwaye, tugwaye gukubita ari amakipe akomeye, tukagenda tukipima kuri za piramide. No tugomba kumenya ikipe turimo turiyubakaho. Amahitamo, telefone zirimo ziracicikana kimihurura, barimo barahamagarana ati aya mahirwe ya CAF turayakoresha iki? Niba turi bukine CAF Confederation Cup tugakina faze zose, niba turi bukine Champions League faze ya mbere tukayireka, ese turi buze gukina iyihe? Bahanga mu bya football barimo barabwira APR ati kino nicyo tugiye kwinjiraho. Nga APR yatwaye ibikombe bibiri bikinirwa hano mu gihugu mo imbere, kandi byose bituma ikipe yatwaye kimwe muri byo isohoka. APR niyo igomba kugenera Rayon Sport, kuko APR yahetse Rayon, niyo igomba kugenera Rayon Sport ati twebwe turasohoka muri ubu buryo, namwe muzasohoka muri ubu. APR ishaka yasohoka mu mikino ya CAF Confederation Cup, ishaka yasohoka mu mikino ya CAF Champions League. Amahirwe hari rero mu mikino ya CAF Champions League nayo. APR niyemera gukina CAF Champions League ntagiri bukine faze ya mbere. Impamvu itari bukine faze ya mbere nta yindi, niko APR ifite amahirwe yuko hari bimwe mu bihugu bitazigera byitabira. Rero hakaba hari ibindi bihugu bizaza ngibitumirwa, kandi ibyo bihugu bitazitabira akaba ari ibihugu bihera muri faze ya kabiri. Rero APR ngo yamaze guhabwa urupapuro ruribwira ngo mutumenyesha aho muzakina, tumenye uburyo twapanga karindiriye n'uburyo tombora izagenda, tumenye ngo APR izakina faze ya mbere cyangwa izakina faze ya kabiri. APR nihitamo CAF Confederation Cup irakina faze ya mbere n'iya kabiri paka ikomeza. APR nihitamo, ubuyobozi bwayo nyine nibwo ndi kuvuga, abayobozi ba APR nibahitamo gutaruka faze ya mbere, niko baraba bemeye gukina iyi mikino ya CAF Champions League.
rero bamwe mu bakunzi ndetse n'abazi iby'umupira cyane n'abadiregiteri tekinike APR iri kugenda iganiriza, dore ko n'uriya mutoza yabayeho diregiteri tekinike. Urumva ni ikintu cyiza mu ikipe ya APR kuzana umutoza umenyereye icyo kintu. Urumva na diregiteri tekinike ugomba kubanuka muri ekipe, nuko agomba kuba ari umuhanga muri ibyo bintu. Rero amakuru meza ahari niko ikipe ya APR ishobora gukina CAF Confederation Cup ikareka Champions League. Impamvu ni APR barayibwiye ngo imikino ya CAF Confederation Cup ijyamo n'ubundi y'amakipe yoroshe, imikino ya Champions League nijyamo y'amakipe akomeye. Nimuramuka muhisemo CAF Confederation Cup irakinika, muzayikina nayo matsinda muzayageramo, yemwe mushobora no kugera finale. Ariko nimukina Champions League bizabagora, kuko haba harimo y'amakipe akomeye, kandi iyo ugiye gutombora nk'ikipe ibyinjiyemo bwa mbere utombora y'amakipe n'ubundi akomeye, ugasanga faze ya mbere urayitarutse, ariko iyo faze ya kabiri bashaka kugushoramo n'ubundi ni ya faze ya kabiri mutajya murenga. Ati rero kuba mutarenga faze ya kabiri akaba ariho murwa, ibyo ngibyo birabahereza amahirwe avuga ko muramutse mukinye CAF Confederation Cup nga APR bashe Jibril Watara twabonye, ba Denis Omedi bahakimu kiwanuka nimero 6 yahagazweho neza, Ronald Sekiganda nimero 9 mwiza cyane mu ikipe ya APR, nibuze kubabwira nimero 10 mwiza cyane. APR igiye kumanura hano Nyarugenge. Abo bose nabakinyi bamaze kumvikana na APR n'amafaranga yamaze kugera kuri konti, ahubwo hari uburyo APR ishaka gutangazamo ibintu byayo. Ibyo rero birahereza amahirwe menshi ko APR ishobora gukina imikino ya CAF Confederation Cup ikareka Rayon Sport akaba ari ikina CAF Champions League, kuko APR irabyemerewe nk'umuntu wasuye, yemerewe kukwicaza aho ashaka. Rona APR yemerewe kwicaza Rayon Sport ayishaka, kababwira ati mwicare hano bimeze ukunuku, diru nuko inguki iteye, bizagenda ukunuku, nahangaha muzakina. APR ni ifite amahitamo yo kuvuga ngo turakina CAF Confederation Cup cyangwa turakina Champions League, ibintu bigenda uko. Nuko nguko gahunda zimeze mu ikipe ya APR. Ese ubuyobozi bwa APR burahitamo CAF Confederation Cup cyangwa burahitamo Champions League? Ni ihurizo rikomeye cyane. Amahitamo meza amatsinda, nuko abagira finale n'igikombe bakaba bagitwara. Amahitamo mabi kugarukira hafi. Kandi APR yagiye ihindura abatoza, byumvikane ko umutoza ugiye kuza nonaha ni umutoza ugiye guhera kuri zero. Rero birasaba ko n'ubundi uwo mutoza icyari buze gukora mu ikipe ya APR nta kindi ni ugufata ikipe agahera kuri zero, abakinyi akamenya uburyo agomba kubakinishamo, uburyo agomba kubajera kugeza batanze umusaruro kuri ekipe. Niyo mugabo Korode rero bimeze biti, Hakimu Kiwanuka bimeze bite mu ikipe ya APR, Denis Omedi bimeze bite, niyo mugabo Korode bimeze bite, Ruboneka Rukuba Inkondo bimeze bite mu ikipe ya APR, Mugisha Gilbert barafinda ko amasezerano ye yarangiye bimeze bite. Mureke twinjiye muri dosiye ziremereye rero. Telefone iturutse mu buyobozi bukuru bwa APR yahamagaye myugariro wayo Nigena Clement, ihamagara kapiteni niyo mugabo Claude, ihamagara umwe mu bakinyi ukina asatira izamu, wiruka cyane ariko udatsinda ibitego, barafinda. Iyo telefone ibasaba ko bahura, barahura, baraganira. Icyo baganiraga n'icyo baganizwaga turaza kukimagina tugendeye kuri iki kintu. Ikipe ya APR
irimo irasaba ko bano bakinyi baguma mu ikipe, ishaka ko bano bakinyi baguma muri APR bakayifasha, ng'abakinyi bamaranye igihe, ng'abakinyi baziranye, abakinyi bakunda APR bayigwanira ishaka. APR nayo ikabahereza byose bakeneye, byose basaba, ibyandi makipe yabaha na APR ikabiyibaha, haba umushahara. Ariko ku kijyanye na Rukiritombo cyo kikabibamba, bakavuga ngo ibihumbi 100 barimo barahabwa miliyoni 110, miliyoni 150, miliyoni 100 barimo barishugwa n'amakipe yo hanze. Si ngombwa, umushahara wo turi buwutange, ariko Rukiritombo wapi? Aho kongera amasezerano, Rukiritombo igomba kugabanyuka. APR ntabwo yagura umunyarwanda nyimugure miliyoni 110, ntabwo yazitanga. Niyo mpamvu bano bakinyi baganirijwe, cyo dusigaye kubona ese bemeye, ese bimeze bite. Rero icyo ngicyo nuko bimeze. Telefone yo yarahamagaye isaba ko bahura bakaganirizwa. Murakoze cyane rero, subscribe.